le toto ma le fue le le tu malo fa che tai mo awala ngalue o so le fa tamba a fai mo so si a ma mo so se tole le o toto ia hold up mo fa malo le tu le toto ma le fue le tu malo fa che tai mo awala ngalue o so le fa tamba a fai mo so si a ma mo so se tole le o toto ia le fa Elilo mai Beyoncé fai na tale le Yolanda eu sui trai au como le amo e assim ai me fanga foi me fanga lo tama tu ole la ele ma mango ma dia ele la ma wai le ma down no to you time hold up Coco talo popo fai que se le manuia se e mal se follow Ya u por pese foi le sunga vani joloa fa mai pesili e nga o mo loa pe o ke o solo ile pansi mo wanu ke lama ile body x ya le taimo le wanti le o to ri minu jona fa le jula e lima le to to mala unanga ta to blue tv ya male tauta ya em Asiata e pe ona masani ai ya ile ta o le lima ya fi o so ta tasio le vayaso o yo lea ia onga ole o tanto na sawan jo tanto fa sala longa ile no fo nga nei ole ke sisi mai ai ia a wa mantonga solo mele malo telo le antinu ole tanto filima ke ki masani ai ia fia so for really a fa pe to sa ili le foi se tu langa e fai u ia lo le fia ngi va ya au ne ngalo ia o lo limon tina le ainga ia male lo fa na to tele ia maluanga mai lo I ile no fonga le Iririrangi numero chance le masani ona faya ile tanto fa fianga foi le onga ma tau banga onga le Polyx o ina tonu la valo faya ile tanto fa sala longa nei uyo le ia mna tu foi Samoa ia ele ma foi foi ona vai mamai la tau fa so songa nei vai ngole via fi peta pepe foi ia le tu langa le sila ma to ona nei tu sai foi o fita junga sa fianga ia o ile nei yaso lava singa sa fianga ia nga taile ia onga luenga tiute ma faiva ua masania I wa tofi ai foi o nga luenga ia me se foi o nga luenga o le au nanga ile tu ma lona finga ngalo fa talo fa tu Asiata ma le proclame o le Tautai ia ante o ile ni vai ngole fia o mai e seringi ko nga malulu ka ko fia ngai ma ka ko ni oi wa le longa ko nga mi mingi ma fa pu io fa pu o ile ko limango fa pu o ile ko limango ko kiki uma ko limango io o isi foi a inga wali potia mai ri wa ko fetawi ka mai ki le hita io po ia ngofo lu mo hita o yo le wa uma wa lo e fa ia ta ma to ni usila ia ma fanga ma ia malu lo tino ile malu lo ata lo fa mo folo fa ia o ile mai ngole fia mai malo a fua
ai la ua maua e o lea ua tātou tū vai ua taitaina mai lau fōlaunga i le aso muli o le nei vai aso whaingaruenga awa o le i le aso kai au la stoan mai ai mo i mātou mai lantou le tele na whaingaruenga i aso le vai aso aso ngafua e tau le aso Vareili ea mālo le whaatoa mālo lava fo i le pale ia mālo le sa ili mālo wai le whaingofie usu le kai au e kango aku le foe uri pe yo lai malo le foe uri yo lai ko aile iyo le malulu fao la ku saru kimu ka ya o ka ule mi ngoi saru kimu o makwa malo le isa ya ai kele ai la foe le na fia o le tangata le tele na fata mala mai fata mala foe le iyo e ke ka ule yango le lokaina male bili tawina le yo fa mala mai dunga le ala bo so ku le ka ya o ke le fa le ton iyo pe ya nanga ai sa lo tonu lo ta male u yo le e ta wa fo i tu lang ngore manulu ia e fai fo i ma awan lai ma ta lai ta to au fo i le no fo ai siaki le leilo fale a va pe o ngai ke fiwe ke fa fo po o ngai la ngonga manulu le lo po i fa ma la mo lo fale o nai ele o mau ona tapurina e ma ga nga fo kwang ia ele o uma pingia ele ka mai wa uma fa nga un ka fas po ile manulu e fale so le so ye ke ona le anga va pena a talo fa mo folo fa twai le maru lo tele mana tu foi ya te ya o le tala ni ma venga i pai fualanga ya o le an sua fa tuli a wale li o ai ngo pa ia le popo mo pai le solo sa mo nu atu fatini o tau sala mana tu foi ya o le an tan to wala ba ai lungo pengo te fa sala lunga e fai ngo fie foi o no longo pu ia li lo to sila mai mo nga te le o le fita fa fonga ni vanga lo fiafi ya tamu fai tu foi singa kama i o to tongo ni si o me o tutupu sa tutupu o lo tutupu o le a tutupu o fia kukupu ia manisi o me foi ke le o manga kukupu iyo e so ifanga ata lo fa mo folo fatu ia to te foi lan to le a matonga nga solo mai lungo le tanto por kalame ia fio yo le tana le fa fenga nga taulang so se fa fenga nga lama o fia lava o lo si ia le fala si nga ta wa foi nga luenga le tua malo lava le tapi tapua i malo le ana popongi fa tai talo mo le manui o so tanto o tunu ia mai mongo te tele se o lava i monga iti tama matina ma tutua iyo ka fio la e wa ka mai foi yang iyo mai la ne manga yo mena iyo o le fe ku le a le va la au mai la fi fa dai ngai ke ko fe sa wa iyo ka fio la e ia pa ta lo fa mau fo lo fa to ya ti oi ia mai so la ta po inga ni va ngola via fi o tama matina matua le te ma futa mai ia o ai la fa ta lo fa ma la fa ma lo fa pitoa ia ila tau le fe ngai ma mai nga fa o fai ia i tonu ni usila nei e fa pikoa mo la u fa talo tonu se man to wa tunu ni usila nei io po fe la vale mai nga fa o fai o le te no pia i ma nga lue ai e tu sai o wala au lia tonu le man lo ni usila leipa national o le green Maoli Party o ko is ka ko New Zealand first ia masola fo ise mai nga fa u fai malo wale so fo mo malo le langi mama ia fa pena fo isa mo HRPP fast tautua sa mo o le SSIG o le SNDP o le Savai ese Savai Party ia masola fo ise party malo wale tawasa malo fo ile ono sai malo le lava papale ia i tulanga fo i o le ngase o malo lo fere mi tanto tuno ia to ai le tai o malo lo to ai le wa o mtangi velo fo i so wai nai au ana i faia le mavaenga e le mautonu wai o e malo fa tua ai tato to fai tu fa tasi te talo mo so tanto tuno o samo ia ele to umi ia ele tawilo fo ia ai fo manu ya tasi e pe yo opu e masani ya yo le antu no ia manatu le o mamalu ya samoa ia no watu fatini o tausala ai afa yo le ki ka ma ke po felo ke fa sala lawo tuai o ile flima ke kerka ko Polyx ile no foanga le fa ile tanto Polyfest i tausanga te tas e ke sawala mai te Iririrangi road i Manukau e sawanga i kua kurikuli me ase e vai mer fale i ke le ale farka po lengi na po malai ke ngis ia ona e saule tu tonu o fafofo
ua matua I ngangamu mai le malosi o le papakiu ioi ua temta ioi ua temta ioi mai renga ngwa resi ko inga kuā ioi ua shake mai lo chicken ioi ua ka mo ka malo ai ua shake mai lo chicken le malosi mai o le manongi o le ia ai mo o to foi runga tanto por kalami malo lava afio mai matala mai o au tanto tari foi runga por kalami le ni mai ngole fiaf ai o niso tanto o tongo na itala o meu tutupu awana ingalo le so tai au o lo to ela si tai mile nei fa ta wai sau ticket o le o vai e mau wana ticket luas for lima tala from $25 ala tangata matua a o alo mafa na ulai e se furu lima tala to ai sila la te lele na fa mama avenga e o le foi na mato por kala me le so lulu e mala so ngafu or vaso ndei le sa ngani tu wai le tanto kulengo man Samoa tu lai mai wala vai nga fai ki o ngofo io o mai ka ko fai ki o ngol malai tanto woi o malai lango sua walo matama fanau o lau matongi foi le ia ile anti na o le lakapi e totonu o so tanto matunu o Samoa ia me se foi o nisi o walo fanau o tanto matunu o so lava se tafa a o le o maua la to o vanua ta alo mo le au o tanto manu Samoa ai le la tula la fa talo fa ia to tele le me se foi o nisi o tanto o totongo talafo a fa talo fa to tele la to no tanto programme na talo fa foi ia e le tamai ta ia tau laule sa manu malo le tanto voucher limas puntala fa ia la fa tau mota Samoa anyways momori mo la fa malo e tanto sponsors o sama rianga le leo i lanto o lo tu ina mai la lanto tau au e lango sua ia ile tau mafainga tanto ofisa pasara lo nei Pacific Easy Money Transfer tasile nei o lango sua tele o tanto manu Samoa ile aso antai au e tau ngofie e malu puipuia e fai ngofie ia ai fatu ina foi ile la foi no seleni ia wa foi Samoa na wa sisi mai na o tu ilunga ni sina o tanto wa company lango le talo fa voucher ia po le tanto Pacific 40 le vionga ia falu te ma tau tua ia wa so o ai Samoa ato e te le to tau walu le taulanga ia pia po le taulanga i salolonga e uma fa paulo koko e sa vali lo fa lo tonu e te mawai na le fa tau pe a to tongia tu New Zealand nei Australia America ma so se tafala no ke lope o fele te au mauma e no pia ia o ele Samoa le ke sau e kau ku ke so ke ka se fai ma avengi voucher Samoa a va pe olo e ma fawina e fi so soani Samoa ko kongingo le power cash power ko kongir ke ke foi ponga utu ta vale Samoa pam kesi tasi lava la unanga te ma fau mo so ilo ma fau de temi mo Pacific 40 ma le tato ta lo fa voucher ele fa ko ino foi le unanga le tato la tato wa Iririrangi ma lo ta ta ya mel ya ma la to o unanga ma lo lava le sai ma lo le fa to ya ma lo foi le tau tua tu no na le mo sa mo ma le tato set ma lo lava ya to lo sai ma lo le tau tua tu no le fa ko ino foi safety works io ma lo lava MSL training ma o to ma lava foi o lo o fai ma tato lango fa abitoi le tato porkalame ya ma lo wa se fu ma lo le langi e mama nisi o tanto wa fatalo fa ci vai ngale o le swenki ma che sia o cafiolai che si se vai pa kiu io ava pe ole na lava sa e moi le va fa fonga mai ya ma na ya foi tanto musica ai me se foi che sau a fa ye sau kupe sau ya io devo fa sau ya awa sau ya we dei foi sau kupe io vai e che ma wala si va ya e che sau ya una si va ai so ava e te maron ma mai Samoa ia i malie ma pea le va ai se tanto atu mo ni so nei tanto update amai update ya ona tanto to mai le se fasika ko kala ma va ngale il ma ke o le tanto update mo o fa no io le tala le e fori tali to nunga ele ini so tanto o le afia ai o le alo Samoa o le li le la tu ilunga le sunga ya so ki ko James tasi le yung fam sinong William la son nafi fa no io le yung fam sinong le la son nafi ya vai pa kai ke le e se la ngale le yung ai ka ya de ko ya vai fa ma wan pa ki ulu mal tanto por kalame uyo le no so limito sango le li o William James CEO
mai ale unga o le famasinonga le son na fi solo a toi le fale pui pui e se fa no le tala io toi o mai lava le soifo si ona jali i lima tausanga fasir ka le awe si sira mai runga tato spring o mo kwale anga o fengo le olanga o sia ya o va toi lunga ia langa na ua ilunga o penga tafai langi so lava se fale fa sala lau ele toi e fela se mai ngai tau purpuia ia ai fai ma le sona fo ia tanto solo a tol fal pui pui ia ma le vaenga fo ile le fato ai lo le palola le mai ai o fitu tau sanga ia a wa fasi fa mo ai le sona anjali ia talo fasi alo toto ia o le ia wa sira fia fo yo tato tanga ta kerisian ia la la wa malanga ku songa ka ima futa male tu mo wa sona no fo ngai le langa ia le la mo wengo fo ngai le mai sikanga ka le anga ka fasi ko ngol fal pui pui o yo le William James Seal o le ngosio nalo o Pharaoh James Seal talofa ia fa pe foi e te ma por kalame e te ainga do ia fa mesele nga ngole tu e tau ainga ai me se foi o le atali iwa va ve fa mutalo na soifua ia ono lunga la foi o le to ta mai male ita male le tau fiof o yo le ka silo va nga i nei se tanto wa tunu nei New Zealand nisi update mai Samoa i tanto fenga palota ua tu ina tu nei le tangi ale HRPP il famasinong sili e fasanga i lo ia ale vainga fa fa le fast o le tangi lea o lo taimua i le fionga i le fofonga o le HRPP ale pati lea na we lunga le fionga ia le pule Rimonia yafi o ia foi o le sui fai pulo le HRPP le i tu malo falata ia o lo tau la mo o ia i le vaenga lea o le tangi lea ma na tau wala tuai la lo fa malo le HRPP ia wa o le fionga le pule o ia le o le fai lo tusi o le vaenga fa faile le HRPP ia o tu ina tuai la le lan tau tangi anga i le vaenga lea ale loa society o le society o lo ia e tonu Samoa ia si e tuai ma le fionga i le CEO o le famasinonga mawalunga le fretua ia moi lei vai awale sila i le tulanga lea o le tulanga fanga o le malia o le tulea i tulanga o le faia e lo ia foi e la tau o le vanga fa le fast o lo lan tau faia lea o le fatau tonga lea e lalo o le pule fai fa ma lo sia unoa masolato malo sianga fa le tula fono e te lona wa e sila i runga i penga tafai langi mai soni so tanto fa le fa sala lau ia o le na wa tu ina tu ile tulanga o le foi maenga ia o na wai wa tali mai foi le maenga o society o loia ia o le sila ia ile maenga ile o mai se fa mautunga foi lele fa pea ua ioina po ua faila foi se tulanga o se morianga po se tulanga fa pena ai na ona failo mai o le na ua o antu ia le tulanga o le tangi lea e fai fasanga i le fionga ia matafeo ia ma Brenda Latu ia me se foi o ilanto mala volo ia o lo tu mo le fast mai lanto foi o lo ia o lo tono le vanga fa fast ia la kolanga le fa ku ko ia tangi nei ina ia fai ni mo lianga mo ilanto awa ua fa pea le tali tonunga o le vanga le HRPP o lanto faia e se tulanga fa malosi le fai ngore fa tautonga ia e au noa ma se malo si anga tata wai fa tu la fono o ia ina e me fai ono lanto fai le duranga ia nisi na maenga mo lo sirfia le se tanto wa maenga i tu la mi Samoa o tala foi o mori mau ia wa son o kako kala ngoa ngai ia wa langa o te fia o le fato ma ua ila sona o le ko akele o nai tamama tina ma tutua le foi mai mo mai i por kalame le Blue TV ala ngatai le o nanga tanto tautai ia e o ngai la ia manga le ia mo ko ie Facebook ia o ke pole wa o ko ai mo i longa i me o le silan tulanga o le tulanga fa ne tonu le na ia i le famasinonga le sona nafi o le va o le talinga ia la wofo pia la wofo o ia foi o le sui tai o le vanga fa le JPP lea na tangi ai fasanga i le fionga i fai pule na tula i mai ia le fionga ia tomata nora mai le tumalo lea wano ama o le iunga o lea famasinonga sa tauna lau lea son na filo na iunga peitai
na toi tarosanga le lo i o lo tu mo le o le na tang le fionga to mata il fionga il famsino le sara piva ai le sa ia fa Tautai il famsino ngale ar case le pe ma fai ona toi issue ni sa mangia o le winga famtalanga sa mangia mo ilan to wi o mo ni mau wa uma na fa tau to ina wa uma na sai nia le lan to affidavit le lan to tautonga i luma o se lo ia po lunga o luma o se tanga talo i o le malo o le atu la i e mori mau mo lena mo lia ia peitai e se foi ali kala lai fai mai sa mo fai sa yo o ange me o le sa ungi ngai mori mau e o ko mori mau ai sa war ka ma o le si ri piki abi ka fio lai esa oile kala pe ke ro foi oh my god boy ia wala ngor mori mau na stasio ma fine le na fa la wilo mai lan swan na iyo nga la kulong ko lu la umalon to lu no e mori mau iyo ai ke uma la ku adwa kwar ka ma o la fa sa un ya lu tom ai adwa kwar ka ma ole ula le ole mori mau si uso le na sa un e mori mau adwa kwa pik e o mai leso e wala me la wa ya fiu fa msingonga ka kali le mori mau ko fiu marco lu finge e fa tali lo na todo e se foi ngo ya me ya na ona fa pena tu ya ole na wa isu mai nga wa ilungo penga te failang ke vo ko fa pe wo fa ku po se kala wa le nga ilungo penga te failang na wa mai ai ma fo lingo ilan to le wa samania talia ya le fionga ya le sa rapi va ai le talo sanga le lo ia le na tang se ko mai ya se avangoa se sa mangi se mai ku se sai ole pa nga le ya na foi lau fa sa lau wa tele le atulanga ai o tu antu nei tan auto tonga o le tu alalo mo tan to Samoa saunga le mu ayo fa mole mole o le saunga le mu malo le malo awone ngalo ya te o to ra fa manatu le o le to fa langinga ele oni ali man chamai tai maman lu le malo de la fa kwala kan le pe ke fia o ke fa ku pe o le to fa langinga ele o to oni ali man chamai tai maman lu le malo o to o ali man chamai tai malu la wingo de nantala e malu wai le malo leila nga e tawa ve nei le mamadu mai vai lai e ke ku mai lungo kai lo foi fam singo sili ma la to vai nga pe ku kusa mare mo lungo me ku mai ai tu sa ala utala sa u yai foi le tu la fono e me se foi nei ya tunu in usila to tele na ya wo ya sa man to e lo tsi le fia ai o le nganga na ona o lo pito vai lo fina ngalo o to e malu wai lo no winga o le ale tūlanga e whatonuina le tūlanga whanua me se foi ala ni tūru whamsinonga ia mai la tau e mawhai ona tau li poki ai ia ina ia sire silani ia tau tuanga ma au tau e lea o ia le matapia le manaia a o le tau whalanginga o malu o le malo ia mo la ko foi le ke le ngau se seva mai ia lau sunga le li ma malu o le malo ia so ia papena e tawana sa o le vengo le upu ia ilanto ia ai le faititi le tau o le lanto o nanga tasila na tulanga le niso tanto o tonga ma le vaenga muli el tanto o tonga muli o le woli potia mai so le tala fa no America e a fa pe mo il tala le wa afia ile ya lo le tunu ya lauli Joseph Parker lupe soli ai lauli le mali Joseph Parker o le wa nginga mai tala wa afia ile covid ya un ora siamo le mayor covid fantasia ai male sunga ya Tyson Fury mana tu foi le champigno o Tyson Fury le li voi le ayelang le fei vai a paka iyo o ko i ke ape ya la wori e ko kusala grandma iyo ele ai ese foi le fia male lo fo o le foi ya lo fuso le o yo la lang champing ele ka ko kama lo besori vai la ile lo fa le vai ngala sia ma fa kasir covid no le o fai lo mai pengo fam jalanga na wesi sila mai lunga peor ka ko tuida account le na ila to ale pulenga ale sunga ya Tyson Fury mana tua o le sunga ala uli lupe soli ai Joseph Parker o le sa tua ya New Zealand ai malanga tu ya lango sua i ta penanga asiana wo fa pele Tyson Fury awale la fai pelenga male tasi fo yo li America longo sa ave ma champing kamo waida
Tautai waira ia ai o le tulanga le wai o le to to pole le fusuanga afa pe o le sai look forward ma umanga puklau sky te mata mata ile talonga le ia no sai lo loto o le wa fia le kama fusu o le ala to to lo i tu le fusuanga ele o mai lo se aso ai se i tau toi faia ta penanga o le wari ia e me se foto fitinga a wai le ngaka wa afia ia John Tyson Fury wa afia tuai ma Joseph Parker afia i ma le faia onga ma le trainer to tele la ina to le wa afia i le camp alle sunga ia Tyson Fury ia tato tau faia taro fatas mana tua o le fa ma yok awala ngi ma fau ma se si matulanga fa pena ai tato tau faia talo ia awan saunga le mu o le ano le tunu ia mai se foi ona nei foi alo le lalo langi tulango fai pelenga ia wa peke ainga peke de ainga ia au tato mo tangata na fai le tua ia manatu o nisi na tato o tongo tato telefon ma me o tupu isi o tato wa tunu ale nganto le lalo langi ia male tala ma wa ia o kupur keminge o le ke sira mai o kua wa mata na fa tumulia manga solo mai le to tele o le au fai flenga ia male au fai poloka ele manto Polyx flea market le wa sisira mai le wanga solo mai o le ala fo e tau fa mai le fa tuina o fale ie ele ngato to tonu o le fale ka polengi ke le ngai mai kengis o fafo atu o lo o li o ai mata milo ai ia le tele maleano no ai ia o tanto fare inga te fili mai fa penga emisi anga lela ile market sa mo ai Branch Road ia walange emisi ngai e alu fa to atau na nei le tau le iva e por sepur io le tato wa market mau ai so se tau mafa vela e o tau mafa mata fu fa ile leanga fa ke u farsa la so e lo weekengi mau ai mala wiki wa se sira mai io mau ai le kamale io ai wa se sira mai le kamale danga ke wo ko fa pe mai ayong ya kala fat ya maku ai ai over ai ko ai loa ai over ai ko ai loa isi o fa perpele o si pipi se ko kapung yang ke wai loa me ale si o mar fit family yang ko mai le ko ve se ko me ma o yo le fa yo le nai le i de la lava le kuka tina le ainga na tau fa le la mai lava o ya lo ke fainga ruenga su mai matala mai o au su mai il tanto wa Polyx male market le nei fia ya mana ya se ngakaro ma lili io mai disco inga ngakaro ma lili o ngoro le ya lo ke fa malu Vanen fa fonga na se tato watu no ya ai boy la tau fo ni so e kalesia o lo yai ya la tau papakiu le tai mili nei o lo fa fo le papakiu ma tango fia versunga ya tau sanga hot papakiu io o le mai le kalesia le o te lo le sunga fa fenga inga ya ngasolonga ya male fartua ya lo tofua ya le ngatala ile o le ke umia le kata le fale ainga wai vai lan tato ia o le Independence Samoan Assemblies of God Church Glen Eden mana tuan vai nga le o lan to lo te le la to pitola au le nei market wa fai lo me foi a tau a fa pe o ele ka usu ese no foanga e fai ai ta longa lo e kalesia e a se paka e fai ai mafutanga e haya mo tulanga fa pena susu mai te mau ai le te sisi mai o le i tonu wale vai nga le la to te ngafa male tulanga le au tala no ai o me ya ke ka mai io ole ko ngak e se kofu ele liar ko se sila mai to for ko ngak ide ke manga se ka mesinga ko pese la sai foi to tu la manon nei tala mai o au masu mai tato fia ko skaka mai sei hello lu ngol tato tautai ya se ka ko pe ko ngak ide la ngo manu ru mai I'll be right back.
ata mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lulu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai tangata ata mai ata mai ata mai ata mai ata mai ata mai mai lue mai lue mai lue mai lue mai no mai lulu oli mai siva mai siva mai pusi lau panga mai tango ta ata mai ata mai ata mai ata mai ata mai Siva mai, lue o mai lulu o lima siva mai, pusi lau panga mai tango ta ata mai, ata mai, ata mai, Joy patalo fantu lo sira fa konga sa mo nei manga ole api. Ya ole soiva le nei o you lai lo afelo so martas. Le wa sira mai. Ya wa umaraka ko news updates matulang olotu. Ai ole ase ka ko kalangoa. Ira u fai furi ma ke kile. Awa sira marka ka kongwa le pinginga ko ngaki le ke fa ko. Mama uta tu lunga ora programe. Ya la wa maka mayo. Ngar tau sala le tau fai loina to fine ya pe. Ole tato host ole blue tape o talanoa. Ja, ik hou host voor jou Tautai tele out time. I must have for you tas. Ja, last but not the least. All of them. And the blue corner is LJ. Hi LJ. Hi LJ. Ja, lewa si sila mai. O lewa mato mafuka ko malay. Ole pulle ole au faka u for fast. Ole manager loka pari le for kam iyo ole sunga ya LJ ia ole fai langa porokan magik I time I'll come back to you and ask probably two of my last questions but you can continue you can have the donuts have the donuts yes absolutely fa yo le to ma wa maya ole ma to te fa sala la wan tu le no foanga le nei ole Polyx fa ya le tan to fuli makeki afio mai ole fa ko amaka Patoa umana nei le sipulu. Ia pe fa pe ngai le fesa ko ka pe. Ola sa mai tau le wa mata na tumu man malu la tunu le ngatai le. O tele fa le inga manisio o tatou makeki fo le o vai poi. To kele kana ka bokumu every week it just gets better and better Aule mem because stealing a makang here at Polyx. You know, kako ka ngaka our people, our bus figure people le o mai fa akasi. It supports Leslie, Malesi. And meeting our friend here, as well. So it was good to see him. A big shout out to Maputinga, Wayne. Wayne Maputinga, Emma Faili for Maputinga. Yeah, I'm a Savoyo, so ya la imo to Umar, Kamala Wayne. Leo Akalangongi, Esel Leo Malu, Tasivo Yalo Lantino, Longa Poilana to Mentaufa, Ili, Musica, Pavipianga Oe. Ava pe foi o seu asfang, au mas foi boiponga. Ja, manquale ngo Wayne. Yeah. Vai fer po go. It was really good to see Wayne. It was really good to see. Yeah, I haven't seen Wayne in a long time, so it was really good to
koe mafuka foi ma Wayne, ia lewa whai makala ima ma whaile ma dina foi ma Wayne. So it's really good to see Wayne. So yeah. Ia, ao whai atuan ma whakarakara ngonga. Nangon me kongwana ngo mga salo kama au jay. O le whai langa proka I. Au ke mga jay stela kama me ai au mai iyo. O mga whai ma tio mga kama. O vak so se kuai nga me aya. O si sila jay. Kasi sila merkama dia. Teka kala merkama dia. Wai. Ia. Yum. O e umanga. E umanga nga ko foi la kama jay me ya. O walu e so mikia fufua. E mo so mikia fufua ria me fai. Ia ai pea. No vai mai. Ai ele kesla ikiki ale sai mo lo por kala. Yeah. Vai nai fa matala le to tele o sa mo me se mo taulas. E mo e fa se ma ke kela ikiki ngai. So earlier on I le makamaka foi I le mapo kalame ma sia o sister Belle ya Claudia. Ya nga fai we had the youngest entrepreneur here on our show. He's only 6 years old. Wow. Ai o lenga amaka e langinga ia nga fesili po you know what do you want to start with and that's when leungai lolo kinga it prompted him if you manga takalasanga pisingisi o le tsi sila mai ava pe foi o ele na de tinale tama ai ka usami o ke pore ke o fa la sa peru ile ya ma le fa fo anga la tunu o meta alon nei pa va nga nei o le fa chau I au mai la fa na e fa kau o sa peru le kau kala vai o au me ko ngai ia pa mai o ke re ya ai ma na ya e ta ua ile ngata o le showcasing fo ile o tu manga Pacifica o la e Pacifica o tau mafa Pacifica ai le ngata fo ile ele ngo kanga kama kukua ali ka uro meio poloka ma meo o stools o mai no fai o le na tau se sira mai poka la me to fine ya pe ya me se foi Claudia le nga ya ile entrepreneur ona ka ngole ya o se kanga ke o ninga se pisingisi foi o le ngai kam kiki fa mai ya lankinga kalunga lai kiki ai o se mo o le menga poe ya mama dad le pisingisi so his mom MJ's mom is she owns her own business and she does a lot of work wale pisingisi so ai fa mai ai o le mea la le o makoi fale kami kiki that's what he wanted to do so it's really nice to see the mom traveled to China she traveled to China just before COVID lelenga kupule COVID and that's when she asked her son what would he like to do and as a 6-year-old he explained to his mom he wanted to sell toys so what more perfect way to show he knows what's best for the business for toys so yes au mai le masclea o te lo e vinga ngeles kamagik yeah Spider-Man vai si marcoi o vai ngala nei e te maua fo I le ma ke kiri nei a fiafi tau mafa o le vaile ngai mo lo si le fia o le vaile nei o le mango o le peng popo ia ma le tele lava foi o nisi o tuai ngā recipe ma vitamini I o le to tonu le tanto wa wai sira mai o le wa fa solo ka usami ala ka mo aljei ka mo pipi e veo ma pai o le flavor fai o le te sisi le mai o tau le porokale le fa tau tia ia mitia for fast fai o le inos ka ngakor ko poro o le lunga ora porokala ai fia pole lo tole mpa ma futa ma telefan sa kama okay la sisila la farka shout out pa talo fa tuai le to telo ilanto Lea Swenki ya Mateo malacho vaenga ya nga tai leo tua va Edward Niweli Matiu Taisia Mary and Ken pale ali ko kelo ila ko le fa ka ro fa mayawi karkalo no lim vai oi pa yai sila mai ele nga osai nga fo ye no ai mai rumo ken ai bea se vai sa tu lang la o nang le Pro TV ara nga tai leo
o le haru lungo le onanga nisi o tamalo nei vai aso per man Samoa nisi la so la ngona fa tanga fa sala la ia so ka wa ma ine ya van no wa fa nga mawale au onanga le Blue TV. Look, you know, it is an absolute blessing. I think for me, le mas o kala mawhenga fa makala ku le feeling le you know, le lango mai for you know, the Manu Samoa, it's been an absolute honor and such a blessing from God because it's not just these awesome people that we've been blessed to meet. It's hearing your Lako story, and like today, we met Dan earlier on. O se ekalesia le waka mawhai e saul ia mi Lako o le fele ainga. A wā ia se kupe sa ili tu whesoswangi fo I Lako ia au loku So, you know, it's that kind of story. It's an absolute blessing, Asiata. Absolutely. Ai ole mano fo nei. Mo le toile nga fa tele fo le Tautai ai me se fo le ole ka tato wa au nanga. Ia ole to fine me se fo le to fine gloria. You know, well done. Ole fa ungor va yaso. Mana ia fo nei va yaso ke lo fo ngo va tunga. Ele fa ngo fiel lo ko fele massage le ngo va ia le fo le na. Tell us about that. I was really jealous just to be honest with you. I wanted to get but not with him. No. O lesi fo ele mapo kalame masia o pele le o Claudia. Leanga mao I le city a wā ia. It's kind of like a 4-4. So what they do, it adjusts le body al kangaka. It's called self-care because o kele kako e masangi le kako 4-4. But this one is really maka o kiara melenga. It was really good. It was a really good experience, and we met Israel as well. Wow! The boxer, the martial art, the MMA. UFC fighter. Wow. Yes. Yep. So did you, no. Did you like hug him? Of course, I hugged and I kissed on the cheek. On the cheek, I gave him a big, massive hug. Unfortunately, it was Osikama Israel. He came through to adjust his body as well. So we were really blessed to meet him. Very, very humble man. So. Absolutely. I just can't wait. I just can't wait for my chance. He's one of the biggest, my biggest idol fans. So I'm glad that you hugged him for me for the team. But that was quite awesome. I must say for you tulang ile au nanga. Yeah, malala sanga wa ile dua au nanga for ile dua show. Yeah, ebi ile ang leo jaman lang yo wa o ye mo ma ye va no mo tacho. Awan wer ka mafkanga la ka mo to le ko fasiri mai. Ole sunga le ya LJ. Ya ma le sunga ya. This is MJ, so o MJ le o le episingisi the small business that le fiso swange ia kinga longo winga. O le foi wa sau ia MJ ka fao ai la wa lucena le kupe singa kupe like e lusi se kupe. So MJ made $400 last week. MJ, did you make $400? Well done. I'm so proud of you. So, you know, I spoke to his mum. His mum is a very awesome woman. So well done, MJ. Yeah, well done. Masih kako pagi mo MJ. Maro pakai macam ofie chele. La besai foi. Ioi. Langa wo vai mel au kamare kausan. Pe wo fie punga au kamare la fishing kamare exercise. Ioi. La sei besai foi. Ako foi mai. La tu fa popo isi me ai. Ole a fai ma ko kau vanga ma kamai la ma ko kau ba ai la. Awo ne ngalo su me macam mai au. Moli lang fa ma lol Pacific isi. Money transfer. Moli lang long su e ta chou. Tio nga ya fai ma lo Ellen Stowers. Malo la vana sai. Awo ne ngalo so tickets mo man Samoa. Pa so tai foi lungo le ta chou Premier. Wait, I got it down here. So premier.ticketek.go.nc. $25 from $25 for adults. I should limit la mo le fa na. Awang e misi ka koe ngalu moana iyo blue way iyo ka ko blue way ba yo mawana lo manoa e pu e so waka ma ia e pu e so selfie ma pe iyo e ta longa la so tayo pa tai for the Seki family fit family Alessio nga tailea Seki works also to the Talofa voucher my Pacific 40 MSL training ma auto mala for San Maria ngale. We'll be right back. Se fa uman me ayale lilia ma toi foi mai ai failes ka ko karmari.
tau tua ma le au nanga mo tau sa mo service station nei tona i matu ma tau teu tuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga ese ese ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible dia, mua, tapi lah ucapan lepas itu. Mua, tapi lah telepon ni time itu ni lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina, lo tau maftapa ai no fuanga papeni. Ota Samoa, ole mota mo Samoa. Mato te fia au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Ela wana faila whaakau. Ili tupele na mai talo for voucher. Ela wana whaakau ma me te mga oi. Ili voucher. Tai fu se fa na o ila se mai ole. Talo for voucher mo wai whaakau me ai ole ya so. Ya no fat. Hold up, pose, yeah, pose, yeah, pose. I am photo shoot, pose. I am pose. It's a photo shoot. Dope boy, I'm a Polaroid. Photos make me paranoid. Living up her camera phone. Welcome to the Pacific Business Hub.
e whawhero i atu i lau whafonga na newa ngole fiafi, malo le soi fomanuia, malo foi lona sai, malo le whaatoa toa. Iyo e, whaatalo whaanti ati oi lewe toa e ala i whikai, kanu mainga moe ang po. Leo manto mafuta atu ia, ma le sunga le li whai pisingisi la i keki a tono tanto ma keki ngai. A le sunga ia maiko fui maono, lewa sisira mai. Ia wa sau luma maanga toi, mai la kako iai. Wa sisira mai ai, o le saperu e emo emo. Iyo. Ma ane le whafonga sa moa. Mo ngai whikau fo ia, yaso ia kaua. Ia, o le maua fo ia, what's this? Can you tell us? That's a stick for like the little kids. It's for like the little kids, and this is the rose, and this for the girl, and this is light, and it can glow, and you have to make it yourself. Oh, wow! And this is the rose. And who are you gonna give that rose to? Are you gonna give me the rose? It's fake rose. It's a fake rose. So for all the young ones out there, yeah, the young children, you can now start, giving your mom and daddy's hard time. Just, oh, look at that. Isn't that so cute? Oh, thanks. Wow. I love it. Let's enjoy. Yeah, for the kids, more fun now. E maua o ma e kele ko ina me kalo e le kai le Christmas. A le fu ala ka melo ko mai. Maua te ya. And holidays next week. And holidays next week. Ma nga mo fa na utene la iti. Ya kamala le ai pen mo lilpo. Ya ka mo le pa mo fa pena. Ya manisi la va telo tu ai nga me ta alu mo le fa na. Yeah, Marsunga, yeah. So what can you tell the young ones? What can you tell them? Come now, rush. Is there any special for them? You can buy this at Manukau. But you want them to come now. So tell them, I want you guys to come now. Tell your parents. I want you guys to come now at Manukau. Tennis complex. Okay. Yeah, but mai ya ole sunga ya Michael Fuimono. Ya mai so lang ka mai pisingisi. Ia mai lango fo ile sunga ya Michael. Le lope o lau sfuta lana ya ole a so swani fo moya. Ia yan tape nanga mongisi o meka alo kekele ile no na mo to. Pea, ole mo vai ko esir ka mafare wo yo rumba. Yes. It is from our lovely friends here on the side. Si ainga Samoa lea, they're doing a minus, which is a lalokonga, a Cook Island meal, and there we have it there. I gave a lot of flavor there. Oh, ola lingua ka mafanga. Minus. Oh, wow. So it's just a salaki. And that's too healthy for me. But I'm gonna taste it. Yeah, se tofo la ai sa uni po alo po tofo ina le tofine yampea. Mo le sira fia le toteli. Susu mai mantala mai alla le tau mafa. Ke pua ala le kalesia le po le fale ainga. Le to tono mo tore nei. Ka ilo ai se ke pua au savai. Au ke lo ai u ke pua ai o por. Mantango fie. Kama foi le ele feu. Ele kele le mor fra maka. Fa ku sa ala utala. Ke po ale I. Masin ka mai la vea fo ile lor kingo ke po. Ai vai le sau le sosi fo ile io. Ya. E ke via ko fori mai kon mede. Oh. Ya la ko fora fo ya. Io. E sa ko inga ya le so vale lucky ile so vale le. It's good. It's really I love it. Yeah. Wow. Wow, delicious. That's not from us. Yeah. And we also got Koko Samoa. Maua Koko Samoa o so se toin barbecue ve bella la foi ale tausanga hot barbecue la tu mai fafo. E ke ka ngo mai lo. E se sila lo kuanga van. E ke maua ngangi o me le ka le sia sem. Yo. Ama je was songa di fa fa ngai sui fa fa. Pa talo fa tu ia ilan to le fa ngai mar barbecue la fia fili nei. Songa pasta tanga lo fa tu posefo. Aor sunga fa fa ngai fa fa au le. Ka se mangongi io.
Ya, le au ke do ko vai wa mes papa ki uru ngol. Ai u yo le. Tala mai e tele foi, mo war karo kau. Fai ai eling. So o se tau mafa. Ya awa fo iling e wiki engi ma sauni ko non Samoa na so tau. Can you tell us Pia? Are you looking forward to the game? Are you going? Yes, okay, I support le our Samoa. Yeah, it supports for him le our le Konga, so tomorrow. Kaya la de la Maoma Claudia. E pois se ma le au le Konga, yeah. And of course the Manu team, so to our Manu team, all the best. Thank you so much, and yeah. Oh wow. Embrace Eatery. Wow. This. It's the company is owned by Samoans as well, but yeah, Samoa ko foi mo fa mo angole. Oh. Look at that. Look at that. Look at that. Wow. Even the smoke is still coming. Wow. So eat just wow. Just wow. Ya le na e sale aisi mo ele ke aisi mama mai se so ye ke aisi mama anga mafai nga ba ole wa ole pe vai la ukamo che ko so mala ukamo el jele sai to mala ukamo nga ola wori ye lo ke manga ka fi taste ka ko me ai ma mo le au tai ai le vai nga man Samoa o to man toina ole ala pe ki la so kai afa fonga ya malo la tulo tatu talo ngam tonga ole ala pe ki yeah, but Samoa for the win. I think. What's the score? What's the score? The score 30 to Samoa and 10 to Tonga. Wow. 30-10. I'm confident that it's Tonga. If it's not, then it's the other way around. 30 to Tonga and 10 to Samoa. Ula so tai au. O te roi malo man Samoa. Luas por fitu le luas futas. Fela tai ai o talonga na so tai au. Awangi ka ko se ki e fa inga ko ngarang fa inga lo te. Au te ro e le au langa fa nga man to talonga na. Pe ka ronga le yang oi ko. Al talonga le so tai au. It's a World Cup qualifier. So ele mama le mai ele au to. So to the Tongan team as well. I got tahi mai Tonga. All the best for your preparations and all the fans that follow the Tongan team. You know, wish you all the best for tomorrow. Whatever the outcomes of tomorrow. Please no fighting. No fighting. Whether you're red or you're blue, we're all Pacifica. We're all brothers and sisters. So let's all stand together. Let's rock the stadium tomorrow. You know, manatovo. On mele lena mata inaile World Cup on lua felusu matasi. Sorry, se furu matasi. Se to fa fo ya la utala le vai taimi lena fa ile ipo langi New Zealand. That was in fact the most for ile in terms of fans le kapwa inga. Manatovo. Anga le oa konga malai va le fa tadi le tau no mela to au mai konga. Ia mala to fo ai nga lu solo matula. Kelo ele a makanga nga solo ko ke. E na o tonga fo yo Samoa mafiki. E tele na fe wai mafu ai fa e solo puru ngora wala tele. So ma to foi lan tu ala. Awone o tato fe ai nga iska ko Samoa la ba tu fo tuanga programa to Tautai. E ka ko ke kalie ia ai abatu ai foi machine na mai nga anoa aware tu ala lo mo oi. Mo le aso antai au. Se ora fai me hika. Ai vai ko fo i kere mai fo ka ma ora wa konga. Ai nga le rua au fo. Malia lo finga ngalo pa ora menga mawai lau pupi. Ai le ono ka ma fai ai fo ia ke fai e kwa mai la ku fa faki mai na lo le fo a le fo ia tunu. Ia tato mo le fe alo fani ma le fe o ya. E ka alo ka mo uso. We are all brothers and sisters. Let's stand together, make the game look more interesting. Yeah. You know, walangan mafuangana. Le lua pe sepumantas. Mafuangana na lawa lunga ile por la langin nga New Zealand. Ona ole flavor le al Pacifica. Kako fu. Ko isa fu. Wale va fa kau. Na luas le fu. Fu konga. Ava pe lo tau sa ili so o fole ba nga fa fai foi le te lango le fast. Ia ono le o yai foi ya se ma nga le chapi pi ma le tau tua. Ai o le mau ile market ile fia file nei. O lo mau champas le leila ma foi.
ia awa le kau maruru wa sila mai ia vai mai ia e te maua fo i le lanu mumu ia lanu rudi I'm tasting it. No. Awa kiro por aya o nuare la fela programa. Ayo. E te maua i. Ia wale maruru kamalarea. Nga o nga malua ya lo kingo. Ko ele ko fia mingo ia se me ke fia wa ia. Ia a fa pia foi e te le faia ono lo lango ile tu langa foi le o bang fa fai ai ke fai ai o ona o lo fia lango ia lo mata ma fa na usa mo ia lancho atina. Ia so be it. A fio mai mantala mai au fa tau so mitiafu e maua mai ile lanu pai mu viole so se lanu ia o la tau le tau luas lima tala ia leu ke vai lau kamala po ala nga kausa mi kuru mai ka nga leu nga me le lau fai lo mai luas lima tala le tau le mitiafu so o se lanu e te mauai ia ai o le tanto o fuma fana por kama fai pulo e ono sfruntala ia ai oro ia ia to fa male utanga a ke le lau fa kau e ma fai anga fiku nga ia to telo ilan to lo i se ka ko yo tu lang aya sa ko furi on mele le warwa se ali lo kau samir ia Oh my goodness. o mai i mana ia le aya o mai di o eri o se ko furi kame ai ngale se fai sau He doesn't want to eat that. Embrace Eatery. You can find them outside on the food truck. It's, oh my gosh, it's steak, eggs, chips, drizzled with some, oh my god. Absolutely. I love it. Pataro persunga ya pira sa wai fui mono la wari ele mama mai afio mai wa ke lo ele masesia o lo o fese me ayo la fia fatalo fa bito ele tau sia tai sisi la mafuta mai sini Australia ya nga tai leo me tuor for ma sanga fatata mati le lua iyo ya ma lo mafuta mai misere no fo ano ma auto ma lava pira pale poi so ya pira caro fa pira e fi fa pea wi o nga wa e premier ngai sini ya nga tai lo tau tonga ya fa fo ma le fa na le mafuta mai le to fa matiu tai sia ya me tau si la mafuta mai le motu tele sala fai ia mare to tere nga so longa to aiva ya le mafuta mai o awaru ala odisi wa sila mai maka ukia le ula o le ula Paris o kamanga penka mai palungi ia ma tulanga ya tantau maso iyo ua makua I fao so mai ai me ai ngelo ngalala iyo uyo le mekalo fipo ya afata tamati mauto malama le mafuta mai happy birthday to titi ngalo ya momole to ai mafamanu yang ole so fu ole afine ya yorina fa longo great ya ole aso neile ato ai dona limas tolu se furu tausanga ile so Yeah, nga e ke makamaka mai ai vai ke uma mouse angry face nga la Yeah, no, and I want to say a massive birthday shout outs to May Paonga, which is Talaponga's beautiful wife of Mount Malakabe. Happy birthday, sis, my dearest sister Lord, sister Lemaka. I tell you, she's an amazing woman. I don't disagree with you because every time I see her, she always gives me $50. No, he's not lying. Oh my God. Happy birthday. Manuel was soifua o le tausi o le tofa fiu tala paunga tofine a May. Happy birthday say uma foi la fia fia kurkuria foi o ko vespa pakiu. Ana ngata ile ya o le spana tosu to sanga o le fine ya yorina Cray fa longo ya ai se foi la o Grace au tanga baya. Yo wa ko ai lo fia ya kausam. Wa ma kua foi ya family le tua tu fa popo nisi tau sanga se tele mo o to uma lava foi wale ma o to swafa o nei le so e fa manantu ai lo waso soifua ya mai tautai ya siata mapea ya mission ma wo ya mai ko mo le to lo fa ngam fa maniang lo waso soifua ya waso ngai ya o ke le nga le va ko ngi me halo fa ai ke le ai nga mo moli atu o lo fa nga ya mo o to uma lava wa manta lava ona fufusi tulang o le marketi to tele lava ya tolo nga so solo mantua ele tai
Whatoa mai ala si pupu. Yes. 10 o'clock we're going to be here too. Well, just you. Ia, yo ele yo maua, ko kiki maua ye le fale. Ai a fai o le lava e te tau fotu ai pe ke fia sau le taimi le nei. Su mai tala mai o ao. Maua so o lava se tau mawhatanga e faa mali e loto. Ioi. Mai sau foi ke e sa vari vali. La fa angofo ki ngā le fale. Ioi. Take her out for dinner dates. E mea ngā oe oro fai ngā koe musure ke rua koe o mai. Ai patara. Ole makangofie. Mas e kala fanga. Love it. Ia morto telo ila tau lunga aune ngale ngalo like, love and share. Share tanto por kalame. Ia e mana la se ma ku se fesinga maka mai vai. Ngala ma dili me aina. Iyo. Ngasinga mingu ke fesinga toi foi mai. Ia toi fa umani se tanto tala. Ia ma toi report ia tu ni se tulanga o tato olo mau ri tato mati. Aune ngalo o ke resi. Tua ma au nanga mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga ese ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu nupo sila fia, mua, tapi lah ucapan lepas out. Mua, tapi lah telefon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo? E matua I fasa aina, lo tau maftapa ai no fuanga papeni. Ota Samoa, ole mota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Welcome to the Pacific Business Hub.
Le la wana whailau whaakau. I le tupele na mai le tālofa voucher. I le wana whaakau ma mea te mga oi. I le voucher. Tai fu i seo whanau le lapsi mai o le tālofa voucher o mawai whaakau mane ai o le yaso. I ano whaat. Welcome to the Pacific Business Hub. Ya, toi fa felo ya tum toi fa talu fantu ya ila usila fa fonga ni mango le ya fipo ni mango le po in ua tu lai mali tanto taimi ua toku se fuma fitu minuto te nei July onno ele tau tua fo e male au nanga ya or taimi na man tau ni usila nei po au kilani ya ele mango la ya fi maru lu fo ya or maru lu fer wa ele o se maru lu moi toi fa talu fa la ma fa felo ya toi ya o ele ante ma futa mai to fina ya tan ilangi siao lo man lo ya male Thanksgiving io o ko sila mai to tel ya ilan to fo ye fia I kong I ka ko free market e ke mawai le au kadie le kekele ye ke mawai au fa au mum ai le inku perkan ya tali langi siao lo man lo ma tanto Thanksgiving's creations ole au nanga le e mafai ona so ye lo la e ole na fo ye ma futa mai lunga afa pela ona tau su ese se su anga na ta fo lele au wani ta pena ino so la e fa poipo la e yo so fanau o so a lo kamanga su ia kamale ka ilo fo ia isi fa lo e vengi mai si tuanga alo ya ele au nanga fo ia le Thanksgiving's creations te mawe nungo le tato Facebook page Thanksgiving's me ka lo fi bomre tau mafutanga ya fa talo fa tu programa fa o mana tu tala no manisi fo io au fia la o re o ngari il tanto wa me se fo io fa taia tu ai le Polyx tu sai fo le ma no mo fa io na tu ina tu tanto fa sala longa nail market ma felo ai fo I manisi o tamari o le tu no longa fo I sa mo nga te ne o ne tu la fionga fo I por sunga il papali tele John Taimalang le sa ave fo ma fa amsino o le Christine o le tato o famsinonga fo no so fa sa mo ya o mai anga le vai mai fo yo le pisa o ko au I tanto por kalam ya ele sila fia fo le sunga il palitel ya o le foi ma ke ki ale na vai le tau le foi la ai filo I tonu I le tanto por il tanto market ya la ngantele o le sunga le li pure singia LJ Huka se tasi fo yo company lango sua o le tanto por kalame o le ET line sunga tanga loa fia manase ya me se fo le ainga le fo fa fa tau mare to atele lamba ni se fa fia ngainga ya me se fo yo fa le tua ya oni se fo tamali o lo finga wenga I tulango le malo to no New Zealand nei male lamba loa e no pe ke wa ko fika wi I se si fo le fa pea o ai nga lu male male asociazione ona to atele e ko ke le se o ri le o ke le e ua menga o le mo fika wi ai fa pea o ka mai ala I perkangia
a pe o le Australia a le ke kai ngai o mai o le a mi o le min ko so ko in tanto free market ne fia a wana ngalo a etala no tu langa tau ke pua ya so mai ke mau ai a etala no tau papakiu o le su pipi o le mamoe o la se mangi o le mamoe ke vai makua i pipi i le mamoe mar sos e te mau ai kama foi o lamb chops pork chops chicken chops iya ma so si kuai ngan chops e te mau ai te tonu hi no tau mafa o vai inu vai mango vai sasalap iyo o le vai moli so si kuai nga vai au le vai le ke lo vai ko iu ke lo vai ko vai fala o ke lo poisa vai fala iyo ia a fa pe isa vai fala ia ta ilo foi lai vai fala pe ko sa mar vai fala la ka mo tennis iyo tennis ka fia ingo sa vai fala a ta lo fai le to fai vai Malaysia ta liu dan vili le mafuta mai tanto por kalame West Auckland ko le van kau mai mo li o sa mai sa il tanto market o tanto ya elo to mamau se tai no fa mai na le ta o nanga mai tanto por kalame le Tautai ia so or wa ku se fa kau ia awa fo ia tamai kile fa kau mai fan ia to ya mo le to lo fa anga fa mo nianga o le aso soifua o ila to mala volo fa mo le ia so ai mai se ia le a fine ia Urina fa longo grey ia ina imangele ia fa pe fo ila ia craze au tanga vai ia mane to tele ila to ia fa pe fo ila ia le to fine ia mei le tausi fo yo le to fa fiu tala pau mau to malava le fa manu yo to was fa na le nei aso e me se fo la so taia happy birthday ya jo to taia on talonga tanto manu sa mo fa pe on nei le fa to so tickets to e fa mana jo antu o lo mo lava lo no lungo le tanto online ticket master le kama foi le premier.tickets.co.nz fa ta wa ye luas fulu lima tala ia malis fulu lima tala mo alo ma fa na right ofu mo le au fast supporters ia fio mai te mo nei le tanto market i le Polyx numero tasi 1 te Iririrangi drive ia fa pe ke sau i te Iririrangi drive ia ona sau le tongu le va ngale fa ye le tanto le masena na fa ye tau banga onga fa fianga o le Polyfest ia nga yanga mai la i tu te mo ina mo le tapenanga tanto o man sa mo la so taiao el si tanto wa fa per tan le fanga si tanto wa mio o mi mai le tanto messenger le Blue TV e ke like le page o nga o mi mai la ye le mai messenger mai a fa pe ke wa sa ora ukadi ai va ye tunga e te dei e ke le like ka ko page mai tango share tanto por kalame le nei special nei nei so tango share tanto por kalame ai a sa ora le fa tu la ngai no ai ia e te maua se mea lo fatu pe lima se furuta la ile songa fua cash ia le lau fatu la utala lima se furuta la ale Tautai ai e te maua fatu mo oi pe a sa o le fa kulanga inga o ai o le talonga ile so anta iau ia fa pe la o ai e malo e lua fisili o ai e malo o a fo ai e manu malo ai a fa pela e uma ena le ila songa fua fenga le se tanto wa mio a uma ila songa fua e le ima se si sa ona tanto sa ili le po ai lata e pito ilanta lanta la natad ya mo wala ulima suka la wo ke lo uma ku per weekend ya ai le nga foi le ila songa fua e mo wana pensing yo kamera e tanto fa pito la na ya mai nei le tanto Tautai ya e male Polyx ora fenga la se kan ko wa mio e te messenger mai le messenger le Blue TV ma e kango e share le tanto por klambel nei no winga e siaki ko ke sa o ai ke le share inga e sorry se me la nga o me disco inga o condition nga ka ko por kalam e ma faina e faya mai fo o ele ya tu no i fafo e ma faina e faya mai a wa ya inga la nei a fa pe e sa we ma lo o ele America po Australia ia ngai kangole e refer mai le ngolo wa inga po tanga tai New Zealand e ave mai ia le lima se furu talale afa pe ai malo mai o ele Samoa e lua option o le ave markanga ka New Zealand po lo omi atu e fa ali voucher ile talo fa voucher e ala nga o nga vai le only on Tautai ya e te mo waile tanto fa pitoa na tanu lai omi mai ya jali
ile Blue TV awe ke mai la messenger awe te mai la messenger wala ngau ke de kari paula o kari e ko ayo e maro uri maku ai e te omi mai le tanto messenger fa tu langa mai ai e manu malo ele manu samo ya tonga pe manu malo e foi tonga le manu samo ia e fia ai sa ola o ngasiaki le manto vai nga pesa e sia ina le proclame ia le nei le Tautai fa ya kwele ai ala sa ora ka ia sorry se me nga ele o mawar si usi iyo ko fa longo ko sa mo ala wong ngunu mar si usi ia va pena vela tulanga o le tanto proclame mo ila tole fa fisili mai ia ile malo amar pisa ole pisa ko ko o le tu ina sa tu tanto fa sala longa ile no foanga le nei ole tennis court ile Iririrangi drive il va nga foi le fa ia fa fianga le Polyfest eu que não é assim ele não no foanga su me majala mai ao e te mau ile fale ia que le fare capo le ngi le malai kenis ia te sila mai tua le o matua to hotel e ma fai nga kau le tanto que ma fa mo le la marisi van sei kau milo e farka ko kema se sila mai ia le to hotel no mano le tunu ile tu langa le ia tanto fa taunga fa nga ko farka ko kema le tafa le fa mo le ia le la sila mai ia ko kema ia nga fa solo le foi le fa milo ia ai se sila mai le to hotel le tunu ia le na la tu atu lunga ia ni sina ma maro le tunu ia le na o lo fa la to fa taunga ile taimi le nei sila mai ai ile tele o fa nga fa tauna na ia fa ka milo ko ia la ia le alui fo nga ile sipito o le tanto fa le nei alui fo nga ia em fa fo na tu mai nga ile si sai le sa o la manga ia mai na to tele le na maro le tunu le fa ya la to fa tau ile taimi le nei ia ono le tanto fa sala longa lo au ina sa tu ila lo ole au nanga fo ale Polyx po ila to lea e ngafa male ma ke kiringefia ia na wa sila mai tele to inga to mafa o loa ke unha fresa ngi weekend sa we mo lau pot plans fo nai tele le tau funga la au te mo wai fo ni ia le ngata ile ia o tautalinga io o lo salio o ula ave ke fia ula pe yo o tele no fia ula e su mai mantana mai ao ia e mo wai fo ise ula le leila fo ia awale fa au le inga fo yo o foreign ia awale fa au le inga o foreign le nei foi vai tau so fuanga ia pe afa wa kau kong o foreign mo kau fa le kong foreign ia ma lo la mano sai fa talo fa tu sunga fa fianga inga pasta waita ia so tama fa le nganga mo se vor fa tu melody ma le VPM ministry fa talo fo ya wo fa fianga inga o ma nga tai leo ni so tama fa au sa nga lu fo mo ni tau sanga o ma vai pasta nga mo mana ni morisa mi se vor la ministry ale gateway fa talo fa tu fo i le papa tu central le sunga fa fianga inga ia pasta choilolo sana masina team choilolo e por so foi le lo ia mar tu balang ia mission ministry a to ma no nga lulu ila to mo manga vo nga luenga sau lo i io ai vidi mo ko ruan io fa ngoi mo vai foi sia kan ko wa mi io mai foi es fanga sa sau mai ya nga yau fai io vai foi oi uma enga wa e kiri ya ruadu mai lava mai ke sau va ai uma ia nga lo inga fai lau fa ngoi if you wai if you see for finge so e ka ma lo le wa fanga sau mai ya le wa fanga sau mai sau i fa mo ma ia ai nga foi de kan mo e fai ma ko ku a fa pe nga ka usu e ka ma ai nga usu e fenga ro nga de ko yo e fai ma kilo mai pe ke de mo mai ku i ka ko kema o yo le to telefone inicio tamari o le tanto wa tunu ia o lo militino ai ia mai so o le nei vai nga o nga solo mai pe wa mana tu o le kangar fiku ai fa pa umar se fu o le foi fa to a mantona tau tu lungo lau ia nisi o loa nisi fo yo mamaru lo telo le antu no ele to unisa tanto taimi manantu pe to 5 minutos to na fa mai ano programa
ai ai le fautuanga ma sani la fo o te mana o tu antu ia mo le mamaru lo tele a o sila mai pe ile to telo ina to le wai lungo to no de tanto fa ia nei era ngante le o fa fo mana to ile na o tonu o fa fo a ko ma ko isi o si o mia le mo le papa kiu kama foi la ngale tau ma fa bebela la la fa ia ko fa ia fa a o tonu la mai nei o lo ma ia oni sila fo le tele o lo ai ele fautuanga foi ma tu mana tu atu foi mo le malo tele ai mai se taura tu por kala me Asiata ma Tautai ia ai ngata foi la ile ole au nanga le tanto Blue TV mo to ma la foi le malo le tanto watu ia po fiele tafa o ke lope ai mai se la foi ma to ni usila nei pele fu papa caro fai se ko fini hello wa mai ma lo la bana no sai ma lo le fa to ai mai se foi ia le to fini anga solonga ma to tonga lemi atara foi ia sunga fa tu sa mau fata fia le ausa ia male fa tu por tausi ia sita le ma futa mai nai fangaloa masinga iyo wa kau ngalo ya kia ya alo fatela tu mo auto o fautuanga tu ina o tanto walo sa uni tu ai le pisi o le weekend ne ai me se manto lunga e ukilang ora fautuanga mala tu ala lo le amatu ai me se la mai tanto sa mo ma so tanto tu no pele ale la tanto ta alo foi mala o tonga wo mala le leila ya wa lava foi ngai kausanga wo ka ngai New Zealand mo ka ba ai tua patatua ai mai sei tapo inga tunu nei lu al Pasifika e ka wa mai afiki ma ko island mai ai pe kala ngono ai talonga ya pe yo mo fa ka mo ai tulo tenga ngana ya lango nganga ye masangi ma ko ka alo o tonga masa mo ya ba Rusia o faulo finga ngalo ele o ia foi ele matapia le manaya ia ai to viena fa peantu ma lo puia di foi lo finangalo ile tulango le tapo inga la Tautai o fai ma ruo fai ba io o ke ngau ke foi le ma lo foi le tulango lo sai ma ika o foi fa le ina lo tangata le lei e mo lo tangata ma wa lunga mo lo tangata mamar o nei fa le ina lo na awala ngai o so me alo ngau o ka sau pala vale o so me ai ngalo ya oi o fe awor ko ka le sia ngai sau fa yo o ya lunga foi o penga ta fa ilangi se fai malu fai ba io o la lo mo wai malo ya o nei la vien tanto u banga foi lele o ka mo fai fa le nga me lunga awor kele awa ai tu ala ngo mana mala mai tapu inga la tunu lo tonga o tele fa to ke fa ko sa mo foi fa penga ai la ngo kele nga ka ko ko io akakia ia ngai me fai mai sa mo re chat pipi mal fast ma pai mala fai ai tato tu fantas e tapo ia fai va lo tanto au le au te fa me melo ia yo le au fo i silianga fo i lo via lotto tato tu fantas sila la so anta ya a le fo sa va ia ku le kapo inga konga fa le ai la to fua se pa ware me pa ia se mak ai fai malu ware fai awana ngalo or kapu ai Samoa o kere mai kau o kere iro me se tara fa so piko iro vai nga pe ye se ka ko kapu ai nga foi le ka or kapu ai lau va vale ma ka ko kapu ai foi le kiu susu o tere ilo kai lo afa ye se kala fa Samoa nga fa penga ia ngai fa so mai ai so vai nga au le tapu ai nga lo lunga ya Samoa o le fai malu le fai pa la ngopu yang apa ya ia le fe po lo nan tadi o le antio mi le la ungofu e ku ia muli papanga le la ungofu atu tu i a muli papanga a fai kele mara malama le wingo le namia le la ka ngoi fa mangingo kia ke o le panga o le malaire le ka ikia io le umalonga ka kia o vai la ka kia fa ka kia ro kia i lungo le panga pese ka mai maki o ingaya luer tati a ka kia mama la ka o nga bala aule o maenga le bayar ka alu se si maka mai le kia le la o nga mawalo le upore matati la o makar kia ole au vaenga la le ka alu ele ile ole au le kaulia ole au le ka alu ole vaenga nga e kuku ole me ka ole panga ia pe tau o tua ile tau muli o muri ai ole panga
o le lan ko mea la fai e kuku ia ma fai la fai varanga ko ia malu ko ia muli papanga longo winga or kapo inga e fai maru ave singa mea o nga muringa yaso iyo mo ele ke fai so ole upulea le fai vo fe poe paki ka okor fe po me toi le muri papanga e ole winga nga ma fu nga nga mau na u ave ma o le ngefia ia fai maru le fai tapuai ai alo fai vo tanto tamafana ia ina ia lo manu ia meuma ia programa na Asiata mari Tautai ia ele nei vai ngole ia tu ina sawa tu ile tanto malaike ngisi ia ile me lo fai ile Polyx wa kaule lo longa foi mame wa pisa or ku mo moto tangata iyo o lo fi mai o le ngi me ayo la fia la tau ai ai u yo le ia alo maluina foi tu langa o le alo tu le weekend fai ele ia sau ko nga yo weekend ya ele nga kia foi lo walo kia side for risk iyo Billy Rimoni ma tau ma tanga Jackie tau po fa pe foi o tau ma la ma bo ma banga ma mai iyo ma lo foi wa ma po kalama le la walo ai singa o me ai langa o foi ya we o le moneri manu ya tele le alo antu ta longa manu Samoa le tanto team sunga le pulenga tai malanga faiaonga ma faiaonga lango mai lanto umala matama taalo ia fa mai fai va fe po ia tata to lanto la auto lo fa fonga Samoa pongi sao to tin malama o to wala lau vai ai mai so lo sila mai ta fe to wala i manu sanga yane ayo le tai manu ia le alo fai vai la so antaiao ma to ta po ai foi o le ale unga o le ai ia fa mo lunga so foi opa le ngoia o le tua o avanoa o le tua o manu malo ia ai loko ia kanga kai malo mai longa loko ele loko kanga kai malo ia ele olo ia au nanga na tato Blue TV mai lava la songa fu e tau la soforaili a fa yo yese lampe o le tau tamali i la usila fa fonga ia la foi fonga va tele o to lava de Tautai se le atu yama ai mai ro nei tangata Asiata fa le maru pio vaoliko ma le pulenga le tanto Blue TV ma le Blue Wave iti ya mai se foi awona ngano iti live la sotaya maka ukiar ku langa le la kalangori ka malo la sotaya talo ono fitu temi masani o tanto iti live ya ai mai ro nei tangata sau fa kau sau ko mafaringi va ngola fiafi awo manu me o masoifo mai manuia Squad, baby. Rex, J Sands. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in the not the fight to get out. Say,